Shibanta kasingi pene pensa Mariang ni World Environment Day ka Seinraij Jowai lingba ka Land Committee hakasan terik jelil kalakan mau buram ya kani kasingi da ka bathung dieng Loom Mookhai. Kapang jong kani kasingi hakatin nongway kalong Land Restoration, Desertification and Drought Resilience kabamut ban pene pensa ya kami Mariang. Shwa ban penlong ya ka jingthung dieng kaladan ka jingalang kabalapan ya da udaloy ke ilaka Jowai uma puraman kinjin bat ka jingu blay na upator ke ilaka Jowai uma remon nartiang ha ka jingdan lang ka kong SD Syllad Tourism Officer West Giant Hills District kum ka kong san u President ka Seinraij Jowai uma toy ha ka jingkran ulaong kadaw ka jingkan mau buram ya kani kasingi ha kani ka jaka namarba kadai ka jaka kabalaseng ya kasnong Jowai da kisawngot shipara kita kilong kabon katen kawet bat kado kibalawan ha uni ulum bat kumta kalong kebadan kam ban penne pensa ya kani ka jaka kakong SD Sylla kum kakong san ha ka jingkran kapan pa ka jingkeman bandan bentalang ha kani kasingi kala pentip ru bakatana tourism ha uni usnam kabu thong banthung hadu 1,000 teli ke tynrai dieng hakeling ki jaka ka West Giant Hills District. Kala kenturu iki Seinraij Jowai ban penbha penmiat ki jaka jongka, kenang ban la ban kringi ki nong sangkai perthei. Ya ka jingalang la penwai de ki kentien khublei na secretary ka Land Committee, uma lamat o lalu, penbut pat ka jingthung ya ki lai spa teli ki tynrai dieng, bala shimbanta na du ki nongkit kam ka Seinraij, ki khun ka raj, bat ru ki khna jong ka Seinraij High Secondary School Jowai. Kani to kajing sedang go ya create langi wa tourism because ke environment is a very important factor, you know, lada kwa yu pun ku ya kata tourism ne ya ka arts and culture kwa yu showcase lani kwa yu showcase kata beauty yang I mem yi ladam em ga mariang ni ba yi wan pa ikiti ki yung gi sem yang I no one mem tourist wan pa ikiti ki buildings yang I kai ka spa yang I to kani ka mai mariang go emi Chiwan ulai pi per time yo ikam gani ka thau. The UP kates ko kong san do. Why is the theme this year desertification? Ile wada kala desert lut ki thau. Ile wada kala desert ki. Na ka jing wamburam iya ka mariang. First thing ko ningkong do to I to kinong penjet, kinong pentra, kinong pam ya ki klo ki kejam ni bhakwa I do ya ka development which is unplanned and not sustainable. Deka one go le inal yang ke tourism kani, ide emi deka you know like a sustainable plan and ni ule ikami chua manuchna idu ki yung te itu develop ik restaurant te ikam tu kani emi man proper kita ki consultants ki kreva to proper ki specialize ke environment. So ndale one a sustainable like study is done. Environmental factors are considered. Chwau develop iya gathau. Bon gichnong go wan changa. Dan the tip here gichnong pedeng gidau ki mo ini to ki pauna maga district yang I. The first thing kwa ki to bele madam ilam pelat surok pi hadu ha Dong you prum lat surok chdu cha Ni ba ile dau tngit ke tu ko yang I. Kete bai ke demand to pelat surok you lagi kari hadu ha bai. Te ke wi ke jing pensi yang I ke mariang to kwa idu ye jing sup nre ki brugo wan na bar man ko yo ye kata spa yang I ko em hini im yo ye kata na do ka te ka climate yo I ko man so good I mean kat ni la life idu kat Guwahati the tamli how degrees ni cha di tamam to ida te do hai ile hini la de chirang slap de chiti kini war ro to ki you know all this is due to kani ko damage ko le ye ka environment. So tourism, yes, it's very important. Tangwa ladam ye human sustainable in our everyday life. There will be no tourism. That is what is the main factor because klem em kame mariang I tourism ye survive. You pun yui lade em ka culture em kate ka mariang em ki thau ko unki ki bru could not go itu. Terkini ko em kam du ko snyau sok du okay invitation wa iuma to yang ada kemben wa khutpinya ni bawa julia ikni ga world environment in a very small way thung di ni situ chaya long chini chitai ki tourist spot in nemla
unim senam batan plan you thung all over the district kamu su hajar tynrai kitri mantang tip yo mom yo ay kitri saplings dang ye thu saplings ikat ni le dang yo ikat ni spa ni sedang cai ni ke ni to ke first move you know you sedang ye ke ni ke preservation for the future of our future generations, because without let a clem em kita gidein ki se clem em kamariang you survive dukat wo thung hai yo tu de yo mi kita gidein em kam dukat wo thung nan hi hnrai ko em kam do to wo pen kela ko wo pen kela ye perkhat ye perdeng yang i kamon pen sia ye perkhat perdeng yang i gat ni kamon pen sia ye kena skor ye paten yang i wo yo pen yo em ko jing perkhat ko de thame tong ke ko em kam to dukat wo le i de kam hnrai ke jing mut jing perkhat to ko em kam do to change yourself not to change ong ki to pen kela ye i pun de i to pen kela ye kamariang mi ka pen kela hnrai ke jing mut jing perkhat yang i ye ka pen kela te to kon moi wanang kong do pen kela i to kon moi ye ki te ki ong ki le tli ki ar jimur ka reduce reuse recycle เอาต่อกับเท้าและเนียมก็ว่าชิเซนชิสเต็มและเนียมมันจะต้องรวมไหมตีก็ไว้และลังวรโซลังดอกปอเอละกาจวยอย่าวันลังนี่อย่าและเนียมนี้ในบรรดาโอเบียงกับสัญชาคาดาโอเบียงปลายยุงปลายเซมยองกิกนีหรือปลายชินองปลายเท้าเป็นกำลังชนะถึงเท้ากำจัวเราหยอยาดากันนี่ก็เอละกายองอีหับปล่อยปลายยองกิไรผมเล็กกินก็ว่าก็จริงก็จริงตะโคในบ้าก็จริงกิมยองอียังกิบรูมเพราะว่ากันนี่ก็เล่นกันนี่ก็เท้าต่อวันละร้อยเอ็มกองปันเดาเวียกระชัดปสติเลเซนก็แต่กระชัดปสติอันนี้จะดูกระบวนเสนแต่ก็จริงคุยพินในก็สิ่งแบบเสียงถูกต่อแต่เอ็มก็จริงเป็นแคร์ในบรรดาก็แต่ก็จริงยอมรับปัตเตนยี่แต่ก็จริงชัดปสติกูอังกับปสติปลายรังเก่ากูเองงูอีกกี่ปลายรังเก่าหมดอีหากจะมีกายยังเป็นยามตรีว่ากันนี่ก็ชินองมันชวาก็ชินองว่าเอ็มกี่ปลายวันอีกี่บรูโนสุมาเดกาในแต่ดาวบุรมกเลี้ยงอีกตากี่ปลายกี่ว่าอีกระคุยหาเป็นเอ็มบุรามีแต่ก็แต่ก็ชาติสติมันก็เลเซนหาฟิชิปเต็นเดลอยตั้งว่าดับบนเนมดับบนเดลอยดูแต่ในดาวโยวินเนเอ็มก็จริงเป็นแคร์กูว่าเอวีพีและโอเอ็มพีก็จริงรับว่าอีเนองก็มาดามเอ็มกองโปรโพสปีในเป็นตาจริงพางาออยกับมาดามพี่วิญาณตีเป็นย่อยจริงเอ็มกามมากกันนี้มันก็กระเท้าก็ขนาดปรอมจริงตั้งยองกับชินองจวยกันนี้ต่อกระเท้าเอ็มก็จริงแหละเนี่ยในตาจริงกระคู่ยองกีคอนยองกับเอลากาก็อาก็จริงแหละเนี่ยในบรรดาก็จริงชาติปสติในบรรดาว่าบุรุษมันยังจริงกระคู่ยองกีปลาย